Lem prete kob nan men lot moun. Yo, jibe koto m vin la ou baz? Yo, mafia, si e bouda moun em gen wou vinde la mafia. Maka base sou ifem bak, gen wè mèm la non. An kwenye la jibe men nou kitem foun mwa men ap mache de omen pou 1000 goud. Am, gelen men bon vagavel men. Sou tabay vag mouhe, ou tabede fe moun go plezi. An, e kon so kampe? Ok, ba yon kote. Mafia mwen, ou konen nan moun ba gen boas mafia, Ti jen bab job, ou espa un ti job mde gen li va tombe mafia. On bon sol li mfe al vole. Mbe ok, bon moun dat pou m vinde el baz, bon moun dat. Yo, wè sim da zoumen ki de pou vinde el ou met konen chiwa ma fe sou. On bon, paske nan moun nan mafia ba yo kapè tiskat men mwen fwe. Ou zan dou, mwa wè se ket ou tou non men, depi mge aktivite a ba sa ou men mabwe lou mabba ou, san problem. Mwen bon, ite met akon mwa, mabwe lou mabba ou. Mbe ok, ba yon problem men, fè m konen men, nepot lò gen fè m konen bay. Ye, respect. Ede moun men. Le lot moun prete kob nan men. Yo chwa gen men, tala m chiko baz nou fwe. Yo bat la nou men, nou ba m dalache pou mwen. A sa baga de men, tali nou men de aktivite am vin la. Ki aktivite? Koman ki aktivite? De kob mwen fwe. A jibe mwen che, ok, ki sa m de di? Bat zo avon jounen fini ma bode 50 goud la? Yo, ki pe chen mi sa pti la? Fwe 3 liye la. Ok, li 3 men, a ki le jounen fini? Oh, an a yi so aviv, fwa akon de li fe 6 jounen fini men. E mi se vin apil baton baseball, sa pou fe baton baseball la? Oh, kon toujwa pou pos 25, nou pou pos mato man nou. Mwen m defen kop mwen fwe mba jenon zo. Mwen se va sos toujou men, go kop son yapote pou mwen blok sete yo. E debi yo pote la bom la den mwa pou met. E vwe, e me avanse, wam tout an yon seman avon men. Avanse.